Verovali ili ne, ali i u ovoj zemlji su počele restrikcije struje. Nadam se da će za 1-2 sata da se vrati, da on će da padne mrak. U svakom slučaju, ovo bi možda bio video prilog kao nastavak onog prethodnog. U pitanju je ministar pravde u Srbiji Nikola Selaković. Danas je na YouTube kanalu Vaseljenske televizije došlo do nečega zanimljivog. Naime, pojavila se jedna osoba koja ima brdo nadimaka i ostavljala je sistematski slične komentare. Komentari su kritikovali video prilog koji je napravljen o Nikoli Selakoviću i dodavane su neke stvari koje pričaju pozitivno o njemu, mada ja lično nisam video ništa pozitivno u tome. Znači, priča se kako je mlad, kako je perspektivan, kako mu treba dati priliku i slično. Danas sam pogledao par video priloga na YouTube-u i ono što mi je zanimljivo je da Nikola Selaković liči na onog Borka Stefanovića. Jedna je razlika što je stavio naočar, valjda da izgleda inteligentnije, a druga je da je spor kao zalazak sunca. Onako, ako nastavi ovim tempom, bit će isti kao Koštunica. Znači, mora da pazi da ne postane kao Koštunica. Što se tiče njegovih profesionalnih kvaliteta, zaista nemam pojma. Kada sam mu pogledao biografiju, Bože me sačuvaj. Čovjek je pobeđivao na nekim takmičenjima u besedništvu. A ono što je on pričao na ovim video prilozima nema nikakvog smisla. Znači, to su klasične političke fraze, promene, da ne bude partijska država, nego da se mladi, perspektivni, kvalitetni probiju. U slučaju da se mladi perspektivni probijaju, Nikola Selaković u životu ne bi dobio posao koji je sada dobio, osim ako ga ne bi dobio za jedno 30-40 godina, a ne sada u 29. Znači, to je klasična priča gde se pred izbore priča o stručnosti i onda na pozicije dođu baš oni po partijskoj liniji, jer njemu ne postoji nikakva druga preporuka da bude ministar pravde, sem to što je blizak ljudima u Srpskoj naprednoj stranci. Verujem da su njega izabrali zato što je dečko nesposoban, zato što ne zna da ukrsti dve i verovatno da ne bi Vučiću konkurisao likom i delom. Zato i biraju ovake nesposobne, kao i ona Zorana Milanović. Juče prekjuče imala neki intervju u njenoj pozadini u vladi Srbije, zastava Evropske unije i zastava Srbije. Mora čovjek da se pita ko nju plaća, Evropska unija ili Srbija, za koga ona radi? Za Evropsku uniju ili za Srbiju? Nemojte mi reći da to može o istom trošku da se radi, pošto ne može. U svakom slučaju na YouTube kanalu se javio i vepar Vladimir Đukanović. Vladimir Đukanović je sada trkač Srpske napredne stranke, a do pre par godina je bio mladi radikal koji je bio izuzetno anti-američki orijentisan, ali znate kako je, valjda ko plaća, tako se i menja mišljenje i ponašanje. Sad je Đukanović u Srpskoj naprednoj stranci koja vidi Ameriku kao našeg ključnog partnera i nada se da će Amerika u nama da vidi ključne partnere na Balkanu. I Selaković i Đukanović i ove Milanovićke koja je naravno bila kod Labusa i Dinkića prethodno, to su sve oni partijski pacovi koji u nekom realnom životu ništa konkretno ne mogu da rade. I ovo što su dobili su na mufte, ako se narod opameti, i oni prethodni i ovi sadašnji će da budu krivično gonjeni, samo po zakonu, naravno. U svakom slučaju, svi vi koji imate lepo mišljenje o Nikoli Selakoviću, slobodno ga vodite kući. Nemamo mi ništa protiv, mlad, dečko, perspektivan, vodite ga kući. Što bi rekao Maleš, dogodilo se na današnji dan. Ne bi mu dao ključ od lifta da mi čuva. Ako pitate nekog ozbiljnog advokata koji ima 20-30 godina radnog iskustva o mišljenju Nikole Selakovića, ja lično mislim da vam ne bi ni dao odgovor, što ne bih hteo čovjek da se zeza sa vama i da gubi vremena gluposti. Budite mi pozdravljeni.